oleh tuntum kan video achuanin ATM buta ATM card mga kan poisa lak chua account in cut in debit si poisa chuak si lo kha branch sakal kher lawin enting yeno SBI mang hian kan complain ang ti video lo entir lengan tumanga chumi ti tur chuanin kan khia tur chu kan poisa lak chua zat kan ATM card number le kan poisa lak chua ni kha kan khriat anga ya chuba ka kan ATM transaction ID le kan ATM boot ID ni berang chun le kan transaction number ka khriat anga ya ATM ID le transaction number khe tur chuanin poisa kan lak chua lai khanin receipt ron chuak thina ta khana inject tel thina khami kha receipt ron chuak lo ni pon SMS in kan transaction number lan na le kan khami kan ATM boot man ID lan na kha SMS kan dong thina chumi chu nei tuna pokhin kan en chinanga hei mei ni somni pakhathian poisa kan la chuaka chuanin he ta hian kan la chua zada langa chuanin SBI ATM intizo S5NE00153961 ti hi ATM ID chuni ta hi poimo MMA chuanin he ta hianin transaction number ti aron lang boka hi digit li hi nia heng te hi kan khriat nge nga ya chu wangin heng hi fill up mai thei turian lo in ring saila athome chuanin he ta hian kan kal lenga complaint lots tur chuanin he ta hin chung bera hianin hei rin pathum om hi rin pathum ade hian kan kalanga get in touch ti hi oma get in touch hai kan kalang chuanin raise a complaint ti oma raise a complaint kan kala tuntuma hianin ATM manga kan problem pois ATM buda kan la chu khami chung chang bi kha ni wangin khami chung chang kha kan thur binganga raise a complaint a hian kan kalanga then existing customer digital payment hi kan select mai doni chuan submit hi kan metanga hei me non tluk tluk lem lo tu ne linga muang de upon a chan chu kan han me non tluk tluk hianin ava bo linga te boi vek ta thina ta hianin kan account number kan zia kan account number kan zia ka chuan captcha hi kan chulu le doni captcha hi send OTP ti hi kan metanga OTP ron kala chumi zoa OTP ka kan copy a ta kan paste anga validate OTP akan kalang validate OTP kan kala chumi zoa category of complaint ti hianin ATM relate ti kan chuanga ta po hianin antinan ATM relate bokinia antinan ATM kan mangkanin kan thil leina i online kan thil leina te complaint du ni jon payment gateway ti te post POS ti te select ni ATM boot akan poisa la na complaint tur kan ni wangin ATM relate abo kan kalenga ta hianin nature of complaint a hianin nature of complaint a hian heta hian kan complaint do zirin kan problem kha option thang thang aron kala account debit but cash not dispense ti te account debit twice for the same withdrawal ti te ta hianin ngai kan complaint do azirin option thang thang oma kha kan complaint do zirin option ka select mai tu ni masaberin ATM poisa chuak lo chungchang ani don wangin masaber hi kan option masaber kan select ang chuanin ta hianin debit card number ti hi kan ATM card number khani maya number sei de udi som parukha ha kan chulutang tuntu ma jang kan chulut khelo menga chanchu e complaint tak tak tur kan nelawa video injecti na me ni wangin ta hian card number den chudlu dinan card number du chud du photila tai jong kan chulu chon kan ATM card number nge kan complaint don chong kan chulu don ni ta hian transaction amount a hianin kan poisa lak chu tum zat kha kan chulu tang chuanin transaction ID transaction number te hianin kan china kan video tirlama kan entir kan transaction number digit li te kan chulu don ni ten kan chulu ta chuanin ta hianin date hi ten kan chulu tang heta ni china tunaka chulu khanin number kha dikher lo me te transaction ID te poima se kan khian nan digit li ni kha kan china kan video tirlama kan entir to a ten kan tu jong kan complaint don tak tak lo wangin tutorial purpose mai ni te kamin lo khret sak don nia dispen amount a hianin kan poisa lak chu tum kha dispense amount a hian kan poisa lak chu tum zat kha aron chu miolo wangin zero kan da mai don ni chuanin
ATM ID tina kan video tirla makan ATM ID kan soi to a kan ATM kami kan poisa lak chuana ATM ID kan chulu tang atirla makan kan soi to kan feto ang chuanin please give brief detail of your complaint tia hianin ta hianin kan complaint detail kan siang mai dona tinan saprong athu jiak thiam vaklo complaint detail jiak thiam vaklo tan pon as above ti mai kha to kha chan chu ta hian kan complaint detail zong zong kha I malte te enter to kan ni wangin jia do lo po khan as above ti po khanin ating tok mm thatok mm ani ti kha chedon ne chuanin ta hian submit kan medanga submit kan me zo hi chuanin kan screen pakhata ron langa ta khanin after successful registration of your complaint you receive complaint ticket in your mobile number TMO in your email TMO message aron kalkaringa ta khanin mani in ticket number ka SMS in dong to mai dona chuanin khami po kha manin du chuan track le the track complaint ti om kha to ole khati jong khani le po se kan video te min lo like saka min lo kan channel te min lo subscribe saka min lo share bol sakzel turin viewers jong te som tang me chewni e kalome